Mai ku koi na ta mi ton channel Gaanphiu laudari asai July tarik chakyu kum singne na chik na charuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Senapati July tarik the chat Chief Minister Yonam Khemchan Singh Senapati District July tarik the chat Wednesday kau Guangkan mai tat naga mai azu reflect miu mai sina riu kan the flag miu mai sina protest sukan mai te ka koi mak mai naga mai kan charuk da seloi kan mai lam inchup mai la san sulau khang demand suna tat kai kan chonge CM Yonam Khemchan Singh Senapati Guangkan mai tai kamai Chief Minister sumai tang kanai mai suna Guangkan chonge Khemchan Senapati Guangkan mai tai District on Developmental Projects Goi review sukhang khani public le civil society organizations nunta parira khang Guangkan chonge Chief Minister's Convoy Senapati District Gutang Megan Khau Mansai Azu reflect miu mai sinna changtin kanai ding rian na protest sulaw kani protest at kai kan menun tai placards khau lat kang azu hilaw na naga megan saru khang tai inchup mai lazan sulaw pu to na demand su kane protest at kai ba mai naga menun tai re Charuk naga civilians da military ru nagathum kum singne na tri na charuk nung Lailon Wi-Fi village khaure cookie group Srinim na Jun tarik ru nung thai mai raw ru suna in phangdat kan melam khau inchup meilazan sulaw khang demand su kane Charuk naga civilians da suloi kan melam khau investigation hai kagan chana tat kai lau khang khani ka khoi nai minun ta lo thilai na lazan sulaw khang demand su kani authority nai minun rui lo ti hai inchup mai thiak khau sin su launa lung kabiu ba mai kai khut menun khang justice tai ti lawu to na demand su kane Infal July tarik tachan Manipur's Churachandpur district khaure Mizoram khani Myanmar alam nu mai chang khau dangka crore pungu daw tuang pum Steel Bridge State Government tong nuna may mak na khani environmental clearance lamak na tanba may hairui Manipur State ka security concern in buku nu may tuang na inabamte to na lunggay may indaw kanthe official reports sila na crore pungu daw tuang pumtay prefabricated erections kani incremental launching techniques sinsu na talo bamte to na sa kani chamthilai na steel beams kani truss nun tai roi kabam bai thang roi phungwang na tan bamte mi tai Mizoram phungkan gong na talo bamte pum tung tan nun tai Zai thau khang crane dai mai azu sina tan bamte kumna intaw haitu loi khang final day ka siam bamte tuna sa kane mi tuang pum tan bam mi khau high state government rui zau gut lau mak na ba mi khadi sensitive area khau tan bam mai hai rui lung gai khang nai thi tuna cham khotai hi kane mi hai nu na mai mak na kan di bai thang rui infrastructure hai border phungkan gut bam la na chu tu mai lungai mai akhat subami mi da khau me kum singai na chui na padai khau tai ni nu na mai mak na RCC po Manipur tuang dui tho khat khau tan khang suba mai ta thinglau kan chonge mi tai ke Molnom Chandel district khani Thingai Phai Churachandpur district khau tan khang suba mai ta security concern khani environmental clearance mak mai jangrui titan in thak lokan jonge RCC pum tan ba meta thingkan metai former Manipur Chief Minister N Biren Singh Rui concerned state authorities khau ti thai lau mai tang thingkan jonge Infal July tarik tachan Kukijo Christian Forum Rui July tarik tachat Wednesday khau memorandum Manipur Chief Minister Yomnam Khemchan Singh khang tikan mi khau Kukijo gan ru na padai ta suloi tangkan me lam khau inchup me lazan sulau khang demand su kan the khani naga me nun ru economic blockade national highway kanai khau lobom me hai lagal lau khang demand su kan the KCF tong memorandum tai chief minister rui kongpokpi ta ron gong kan me khau tilau kan jonge Chief Minister Rekuki Jo Christian Forum ta public gathering akhat khau bari raala na Manipur khau chuzak mai gwangdat khang kwakari na latlu hai loi khang karian kani Kuki Jo Christian Forum re pastors kathum ta kazau na Kuki Jo kanu na padai ta siloi tangkan melam khau lazan sulau khang sa kane KCF the economic kani physical blockade re Kuki Jo areas ko kabiu mai tilau bamte blockade nai me ri tu zang mai pot pu khani ting mi khau ka ge nai me pot nun hai Kukijo area khau inphang kong bam the khani chang pum tat ka lu nu mak mai rui tadais na into mai allow nun gansu gandai nun khani now ba mai nun khang kuk mai ti law bam thi tu na sa ka ne kumna government rui kuki mai nun ta ngak lau khang ni demand suna intaw kuk mai gan khau hai community koi ta in sam na in kha lobam khang sang hoi ka ne
เซนปฏิจุลัยตริกตจัดมณิปุร Chief Minister ยมนามเคนจอนสิงหรือเซนปฏิ District กวงกันไม่เขา United Naga Council Executive Members นุนเล่ Closed Door Meeting ตัดไก่กันเทกุมนำเมาเขาตันบ่ไม่ Development Projects อาจุนุนเจ้าตัดเหล่ากันนี้ CM ยมนามเคนจอนสิงเซนปฏิกวงกันไม่จังตัดเขาใจ Deputy Chief Minister Lucy Dikho กุโมชาตองบรัมโรบินโรShin Norrell Hashan Kani Advisor to Chief Minister Media Sunil Oinam Kaniuni Wang Kazao Kane Chief Minister Re Deputy Commissioner's Office Senapati Khao Lau Chuan Kwang Sakyu Mkhai Zang Khao Wang Tang Na UNC Executive Nun Le Lat Kapian Kani Mi Khao Tai Senapati Don Deputy Commissioner Kani Superintendent of Police ni kazao kane Senapati Gwangkan may kautai Chief Minister Re Community Square lat luta machuang lak ni nai kum na may gway na akana suna Manipur kau chuzang may han gwangdat kang karam ko to na karian kane mita kau puam azure CM kang memoranda gay si tilaw kane kum na memoranda tay kagway na zawla na kagenay mi gway tan papni to na sa kane mita kau CM yomnam kemchan sing le UNC meeting kan may kautai National Highway kanay kau economic blockade lawbaw may lam kau nuna may gwangam makani tuna sa kani UNC President NG Lorho Rijam lam may kau sakan may telay na tok tat kay kan may tay haithe to may lading tu langam kan magi tuna sa kani meeting kau tay UNC ton Chartered of Demands pang tay ni kapian kani tuna sa kani Tamenglong July 3 Chad Rai may Bisnupur District Olympic Games July 3 Chad Wednesday DSA Ground Bisnupur Kau 1 District 1 Spirit Kelo Bisnupur to my team Kau that kay kahau kante District Olympic Games tay District don chabuan nun kang kadaw cha may tilaw inbu kang ka ni talent nai may nun ta thaipat kang that kay kan ngay Bisnupur District Olympic Games tay Bisnupur District Olympic Association kani District Administration do ikariw na lang kan ngay inaugural ceremony kau tay Bisnupur District doang MLAs nun kani sports person nun do igwang kazaw law kane Manipur Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthauzamri kamung kau tay chief case sunag kazaw law na flag de zay thaw law kani kumna contingents charuk re salute law kane contingents nun tay athletics, table tennis, badminton, boxing, wushu, football, wrestling, kabaddi, kho-kho, weightlifting, volleyball, gymnastics, kani bai may azu palup ni may nunay. July 3 ru naganay ngantat kay ni may games ko tay Minister Konthauzamri chabuan nun kaw mitong platforms tung kadaw cha may lana. Kanyo ton talent tay lian patuk kum na discipline kaza na palupto to na sa kani Bisnupur District Commissioner Puza Ilangbam rini miton District First Olympic Games langpad kang machuang lawba may stakeholders kwaita tonku may indaw kani inaugural ceremony khotay cultural performance taugal jagoy ung cholom dolog lialaw kani Tamenglong ting nai luan dui luang bu darik chikyu kum singne na chui na charuk lau chuan kalan ting rai na ye ting sin muang na ye sing bang ting riu putni dui luang bu darik ru kum singne na chui na charuk lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muang na ye sing bang ting rai na ye mai ke koi na king chui na king lau mi khang ta thun ku mai in da we asai kang thu cham hai khau ring ngal lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan ri king in sam da la kho Chuan good day.